Maray nahaga po sa inyo mga tugang. Maray na aga po sa inyo mga tugang. Maluhod po ang gabos para sa novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried this stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that rock your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name, I ask the Father for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask you for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope.
To you do we cry, for banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously bless your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls, with reverence and intense devotion in the celebration of the Mass. He invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Please rise. Let us pray. O God, you give Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in an unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Prayer to Saint John Paul of to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith, that will help us recognize in the poor in suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart.
Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you. And if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone. Your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamiibilaban sa bagyo, asin sa mga iba pang mga kalamidad. Amang makakamaan, iniitaas mian sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaaban. Hinaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabutan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit uli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Uli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibiri kang kung hindi ka mamumuto na Ama. Sa sae mo kami minaagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligronin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang. Asin kan mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po muna ang gabos. Happy birthday. Anniversary po. Anniversary ni Mother. Sa liwat Diyos, marhay na aga po sa indo mga tugang. Ngunyan po Biyernes, ikadusing simana kan ordinaryong panahon. And Feast of Saint Jose Maria Escriva. Ang sa tuya pong mga mas intention, siya po ang mga minasunod. Mga pasasalamat for the gift of life of Tina, offered by Meg Los Baños. For the 22nd wedding anniversary of Romel and Lilith, offered by Negusa family. 46th birthday of Marites Baco. Thanksgiving by Arlene Bilyodo. For Raniel Grace birthday, offered by Ryan and Norin Grace Hayag. In honor of Saint Jose Maria Escriva by devotee. Thanksgiving by Angie Locsin.
for the feast of Saint Josemaria Escriva by Imelda Ariola, for the 67th birthday of Guillermo Penetrante Jr. and 5th birthday of Reniel Grace by Penetrante and Samar family. Pasasalamat kan Quiñones family for special intention for good spiritual, physical health and safety of my family by Rosie Azopardo Cantara and family. Special intention by Joe Robertson Lee. Special intention by Ryan and Norin Grace Hayag for healing of Giselle by Anonymous. Speedy recovery of Glenn Isip offered by Odonio family. For the eternal repose of the following souls, Froilan, dulot ni Rosie Azopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Nelly, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, Roben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, Elena, dulot ni Marites Astillero, Emmanuel, dulot kan St. Jude Parish, Emmanuel, dulot kan Daughters of St. Jude, Rosetta, dulot ni Irenea Garing and family, Chodosyo, dulot ni kan Bermelio and Damasian family, Treb David, dulot ni Joy Alamares and family, Evelyn, dulot kan Marbella and Odonio family, and All Souls, dulot kan Marbella and Odonio family, Honesta, dulot ni Lori Aitona, Chodora, dulot ni Ryan and Norin Grace Hayag, Marcelino Jr., dulot kan ni Anonymous, Nolan, dulot kan Nunez family, Joseph Jr., dulot kan Maralet family, Francisco, dulot kan Aguilar family, Chodora, Nomeriano Sr., Natividad, Guillermo Sr., dulot ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family, Salvador, dulot ni Mila Rodriguez, Robert Elizabeth, dulot ni Eugene, April, and Caroline Kua, Evelyn, 40 days anniversary, 40 days, dulot kan Morga family.
Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos para sa pagpuon. Tinipon maging salo sa Diyos na sa pagtubos. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imo ang Espiritu. Ngunya na aldaw an simbahan, ginigirumdum po an buhay ni San Jose Maria Escriva. Sarong santo na nagpapagirumdum sa tuya na an ordinaryong buhay pwedeng pabanalon, na an ordinaryong tao pwedeng maging santo. Punantaan selebrasyon. Ako untaan sa tong mga kasalan, nagsasarig sa Diyos na mahihirakon. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahirak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahirak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan mahirak ka. Kagurangnan mahera ka. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamitbi kita. Diyos na makakamhan, mapakumbaba kaming nagahagad, na sa pamibi kan paladan na si San Jose Maria Escriva, padakula ang mga balaog mo sa mo, asin patuninonga ang samong mga panahon. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon po niya to an inot na babasahon. Ginuno sa ikaduwang libro nin mga hade. Sa ikasampulong bulan, kanikasiyam na taon nin paghade, ni Sidesias, ikasampulong aldaw nin bulan, Sinambukod-nosor, hade nin Babylonia, kaibaan bilog niyang hukbo, nag-abot tanganing labanan ang Jerusalem. Pinalibutan nin daan syudad, asin naggibo nin mga tinchera sa palibot. Pinalibutan ang syudad, sagkod sa ikakagsarong taon kan hadin si Sidesias. Sa ikasyam na aldaw kan ikaapat na bulan, ang banwaan inabdan nin makuring gutom, asin dain na nin kakanon ang mga tao. Kan malaog na ang syudad, kan malaog na ang banggi, ang hade asin ang sa iyang mga soldados, nagdurulag pagkabanggi. Nag-agi sa pintuan na nasa pag-ultanan ng duwang paril. Harani sa tatamnan kan hade, ninhulita ang syudad, napalibutan kan mga kaldeyo. Nagpasiring sinda sa Arabia, alagad ang hade, linamag kan mga kaldeyo, asit ninabot sa lantad na harani sa Jericho. Binayaan kan sa iyang hukbo. Dinakop ang hade asin dinara sa Arabia. Duman, inatubang sa hade nin Babylonia na nagtaon silot sa iya. Pinagadan ang mga aki na Sidesias, duman sa atubang nin sa iyang mga mata. Dangan binuta si Sidesias. Ginapos asin dinara sa Babylonia. Sa ikapitong aldaw kanikalimang bulan, ikakagsyam na taon ni Nabukadnezar, hade nin Babylonia, sinabo radan
kapitan kan mga bantay, nagduman sa Jerusalem bilang sinugo kan mga hade nin Babylonia. Sinulo niya ang templo nin kagurangnan. Sa harong kan hade, asin sa gabos na harong sa Jerusalem. Ang mga paril sa palibot kan Jerusalem, ginaraba kan mga soldados, nakaiba kan kapitan nin bantay. Ang mga tao na natada sa syudad, ituman ng mga nakisumaro sa hade nin Babylonia, ang gabos binihag ni Nabosaradan, kapitan kan bantay. Alagad nagkapirang mga dukha kan Rona, iwinalat ni Nabosaradan, tanganing atamanon ang mga ubasan, asin ang mga uma. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Andila ko maputol kung ako maglingaw sa imo. Andila ako maputol kung ako maglingaw sa imo. Sa pangpang kan mga salog nin Babylonia, kami nagturukaw asin nagtarangis. Kung sa muyang narumduman ang Jerusalem, duman sa mga kahoy na sipres, isinabit mi ang samong mga arpa. Andila ako maputol kung ako maglingaw sa imo. Mga awit hinagad kan mga nakabihag sa mo. Sinadol kami kan mga nagpasakit sa mo na mag-ugma. Awitan nindo kami kan mga awit sa Sion, o layninda. Andila ako maputol kung ako maglingaw sa imo. Paano kaming makapag-awit sa kagurangnan, mantang kami mga dayuhan sa ibang daga? Kung ako makalingaw sa imo, o Jerusalem, magluyos lugod ang tuo kong kamot. Andila ako maputol kung ako maglingaw sa imo. Andila ko dumukot sa sakong ngaragngag. Kunday ako makarundom sa imo. Kunday ko paarugon ang Jerusalem sa sakuyang kaugmahan. Andila ako maputol kung ako maglingaw sa imo. Ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Paglugsot hali sa bukid, sinunod si Jesus nin kadakol na mga tawo. Sarong daoton nagrani ki Jesus asin nakimahera, kagurangnan kung buot mo, malilinigan mo ako. Inunat ni Jesus ang sayang kamot, dinutan ang daoton asin sinabihan, buot ko, malinigan ka. Asin tulos man sana nalinigan kan daot, si Jesus nagsabi sa iya, day mo iniipag-usip sa kiisay man, alagad magduman ka sa padi asin magtao kanin dulot susog sa pinagbubuot ni Moises, nganing patotoohan ninda na naumayan ka na. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Meron pong mga tao na sadyang linalayuan at iniiwasan. People whom we naturally avoid. Halimbawa, ang may sakit. Ayaw nating mahawaan, so we avoid them. O kaya may isang tao who makes you feel uncomfortable, kaya pag nakikita mo siya, kusang lumalayo. Or somebody who has made serious mistakes in society, we avoid those people. Pero kadaklan na beses, rinarayuan ta ang siring ng mga tao, not because we're bad people, kundi dahil daitaaram kung anong gigibuhon.
When these people whom we avoid come close, we fear we don't know what to do. Mas safe kung nasa malayo. Mas safe kung hindi na lang kami mag-interact. Dito na lang ako sa malayo. You know, in the time of Jesus, no one was more isolated than a leper. We have to be particular. An leper po, bako ining parehas kan Hansen's disease na aramta sa panahon ngunyan. Leprosy, sa Greek, lepros, was a term that covers all skin diseases. Many skin diseases during the time of Jesus were simply called leprosy. Bako pa man advanced and medicine during that time. But the point is, people avoid lepers. And simply, they did not avoid lepers. They were required to avoid lepers. Dahil, when you interact with these people, nagiging kang ritually unclean. Bawal kang magdulot sa templo. Bawal kang magrani sa ibang tao. Kaipuhan magkarigos kango na. Because you went near a leper, you touched a leper. Kaya ang mga leproso po, marginalized by society. They lived on the sides of towns. Mayong nagkakapot sa sainda, day sinda kinukugos, daipig we welcome kan ibang tao, to the point that they are asked to wear bells. May bell sinda, minsan sa bitis, minsan sa braso, minsan kapot ninda. Tanganing i-anunsyo, pag nagdadangadang sinda, a leper is approaching. Mag-iriwas kamo, rayuan nindo, may maaging leproso. But one particular, a unique event, unexpected event happened sa ebanghelyo na sa tuyang binasa ngunyan. Sarong aldaw, igwang sarong leproso na nagrani ki Jesus. Ang sabi niya, kagurangnan, kun buot mo, mauumayan ako. If you wish, if it is your will, I will be made clean. Pero si Jesus, bago pa po nagtaram nin anuman, anong ginibo niya? Inunat ang takyag, kinaputan. This is an important detail in today's gospel. Sa iling ko iyo ining pinakamagayon na parte kan ebanghelyo ngunyan. Ining leprosong rinarayuan kan ibang tao, kinaputan ni Jesus. Pwede man kuta na nabulungon na lang ni Jesus hali sa harayo. Sa ebanghelyo dakol nang binulong si Jesus hali sa harayo. Narumduman po nindo so aki ni Jairo. The child of Jairus was back in the house of this Roman official. Sabi kan kagurangnan, maduman kita sa harong nindo, bubulungon ko an sa imong aki. Sabi ni Jairo, oh no Lord, you don't have to come. Just say the word, and my servant will be healed. Dai na kaipuhan magduman, mauumayan ang sakuyang surugoon. Kaya ang kagurangnan may kakayahan po siyang magbulong remotely, hali sa harayo. Pero ang kagurangnan, imbes na magbulong sa harayo, kinaputan ang leproso. Jesus touches this person who is marginalized. This is an important detail for our reflection. Dahil ang tawong ini, probably, haluyon ng panahon na dai nakamati, nakaputan nin ibang tao. Pirang taon na siguro siyang dai kinakaputan. You know, human touch is a powerful experience. Sarong aldaw, nagdalaw po ako sa sarong may hilang. Dangan, nagpaparahibi siya. Hinapot ko, tata naghihibi ka, why don't you stop crying? Sabi niya, bako man Father dahil makulog ang lawas ko. Paano, dahil ako kinakaputan ni Mama. I just want my mother to touch me. Touch is powerful. When you touch someone, you say, you matter to me.
I care about you. You belong to me. You are loved. Let me touch you. After all, arugban baga ka ini ang dignidad kan sarong tawo. Iyo ini ang pinakamayaman na igwa ang sarong tawo, ang sa iyang dignidad. Kaya si Jesus, bago niya bulungon physically ang leproso, He touches the leper. Meaning, He restores the dignity. Pwede takang kaputan, inaako taka, namumutan taka. Dignity. This is the greatest wealth of a human person, dignity. Narumduman ko po ang sa kuyang lola, si Lola Teodora, anibersaryo ngunyan kan sa iyang pagkagadan, 7th death anniversary, ina kan sa kuyang ina. Nagdakula po siya sa kadukhaan, kaya kan nag-agum, nagkaigwang siyam na aki, kung ano-ano pong negosyo ang pig-try. She tried many small businesses, para tahi, para tinda, kung ano-anong pigtitinda duman sa saod. She was poor, yes. But she had one thing she never lost. Her dignity. Dai niya binutasan ang dignidad. Dai nandadaya min kapwa. Nagbabayad kan utang. Igwang palabra de honor. Kaya duman sa small community sa Nabwa, malinig ang track record. May tiwala ang mga tao sa iya. Dahil, dahil nabalikon pobre. Basta may dignidad. Dahil balikon pobre. Basta may dignidad. Jesus restored the dignity of the leper by touching the leper. Arog po kainian mahal na Diyos. Ang Diyos nagrarani sa tao. Dahil takot ang Diyos sa satuyang mga lugad. Kaya abang gayon po baga na ang kagurang nan nabuhay liwat, when Jesus rose from the dead, notice, He did not erase His wounds. Pwede man buga na mabuhay liwat ang kagurang nan, malinig na ang mga lugad, but no. When He comes to the apostles, the rest of the disciples, He told Thomas, Thomas, touch my wounds. Ang kagurang nan na nabuhay liwat, daipig para ang lugad. Importante na may lugad siya. Tanganing ipamati sa to na ang Diyos da itakot sa lugad kan tao. God touches us. He is not afraid of our wounds. He is not afraid of our failures. Kaya dawa rayuan ka kan ibang tao, day kararayuan kan Diyos. God will never reject you. Tamang-tama, pigsiselebrata ko niya na aldaw, si San Jose Maria Escriva. Nasabutan niyang gayo ang ebanghelyong piguhurup-hurupan tangon niyan. Si Saint Jose Maria Escriva, uni ang ladawan niya, namundag siya kan 1902. Sarong Espanyol na padi, siya ang founder kan Opus Dei. Ang Opus Dei sarong personal prelature. Kita digdi sa St. Jude sabot ta ang personal parish. Bako kitang territorial parish, arog kan ibang parokya. We are a personal parish of Filipino-Chinese. An Opus Dei is a prelature but personal. Sa bilog na kinakban, sarong grupo nin mga tao na nagpapabanal, ordinaryong lalaki asin babaeng nagpapabanal, nata. Because they have been so inspired by this man, this priest, inaapod siyang patron kan ordinaryong buhay, saint of ordinary life. Dahil nadiskubre niya sa iyang buhay, tinukdo niya na ang mahal na Diyos na inagahalat sa laog kan simbahan. Imbes ang Diyos naglalaog sa ordinaryong buhay kan tao. God touches the ordinary. God touches our homes. God touches our kitchens. God touches our workplaces. God touches our classrooms. Harani ang Diyos. Bako siyang Diyos na yaon sa harayo sa alapaap. Diyos siya na nagbababa digdi, kinakaputan kita. He is God of the ordinary.
Yes, He is God of the special. Yes, He is God of the spectacular and the miraculous, but not just that. He is also God of the ordinary. Pwedeng maging banal ang ordinaryo. Pwedeng maging santo, dawa bako kang padi o bako kang madre. Napapabanal ang tao sa pag-agum, napapabanal ang tao sa onestong pagtrabaho. Pwedeng pabanalon ang ordinaryo. This is exactly what Jesus is telling us in today's gospel. Pag naglalaog siya sa pagtios kan tao, kinakaputan niya ang sarong bagay na rinarayuan kan ibang tao. And because Christ touches it, it is transformed. Mayo pong kinakaputan si Jesus, na dain niya binabago. Pag kinaputan ka ni Jesus, you are changed. Dear friends, this is the invitation for us today. Allow Jesus to touch you. Allow Jesus to touch your life today. Harani si Jesus. Allow Him to touch your worries, touch your pains and your problems. Because when Christ touches our ordinary lives, the ordinary becomes holy. Tabangan lugod kita kan mga santo. Sinda na ang pagkabuhay ordinaryo, alagad na pabanal. San Jose Maria Escriva, ipamibi mo kami. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ini sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami. Pakiakoa ang mga atang na idinudulot sa imong mga altar sa pagrumdum kan paladan na si San Jose Maria Escriva. Tanganing siring na tinauan mo siya nin kamurawayan, huli ka ining mga banal na misteryo, kami man warasan mo nin kapatawadan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli ta sa fiesta ni San Jose Maria, pinapaugma mong gayoan sa imong simbahan na pinapakusog kan panalmingan nin makidiyos na pagkabuhay. Hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya, kaiba kan kadakul-dakul na anghel asin santo, nagaawit kami sa imo kan imno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit ang sindaga, panukan sa imong kamurawayan.
Husana sa kaitaasan. Palagan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan. Husana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, nganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kang gabos na mga padi. Siring man girom duma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na magadandangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaheraki kami gabos, namibi kami nganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, si San Jose an sa iyang esposo, mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawa sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramon na itinugon asin itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaong samuya unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles,
Katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban tawi kami ning katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtarang ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Matindog po, mamibi kita. O Diyos na makakamhan, ang langit nun na lamesa, magpasarig asin magpadugang kan mga langit nun na kusog, sa gabos na nagsisilibrar, kan kafiestahan kan paladan na si San Jose Maria Escriba. Tanganing mabantayan ming lubos ang balaog nin pagtubod, asin makalakaw kami sa minunda na dalan nin kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa halipot na panahon, sa ngaran po kan sa tuyang pastor asin rektor si Father Neil Aranas, buot mi pong pasalamatan ang mga bisita ngunyan digdi sa St. Jude. Inot sa gabos, Reverend Father Marlon Bron, palakpakan ta po siya. Salamat po, Padre, for joining us. Nakikisumaro po siya digdi sa tuya dahil saro siyang alumnus kan Universidad de Navarra duman sa Spain. Saro po yan na Opus Dei School. As in, kairibatangon yan, we are blessed because there are many numeraries here joining us in the celebration, perhaps also on the live stream. Pwede po ba sindang magtindog? Pwede ba yon? Cannot be. So, totoo po sindang mga salt of the earth and light of the world. They are immersed in society. Daita sinda nare-recognize, but they're here and they're striving to be living saints in our midst. Yaraon po sinda digdi. Thank you so much po. Palakpakan ta po sinda. Mga Opus Dei. Yaon man po ang sakuyang mga kapamilya dahil anibersaryo kan sakuyang lola. Thank you po so much. My parents are here and relatives. Salamat po sa indong pagtiripon ngunyan. Mapagirumdum po ako duwang bagay. Sa Domingo po, iniimbitaran kita na magbado nin puti. Please wear white. This is our solidarity with the White Ribbon movement. This is our expression on Sunday that we are calling for truth, accountability, and justice in public life. Please wear white this coming Sunday when you come to Mass, or put white ribbons in your homes, in offices, workplaces. Ikaduwa po, sa Monday, igo po kitang opening of the Jubilee here in the diocese. A reminder that in the entire province, there is no afternoon Mass. Ang misa kan probinsya saro sana duman sa Albay Cathedral. It will begin at 4:30. Mag-amay po kita dahil may road closures around Peñaranda Park and around Albay Cathedral. Should you be unavailable physically, you may receive the papal blessing and plenary indulgence via means of social communication. So please join the celebration via live stream or on TV and radio. And if you're really not available on that day, or you forget about Monday, you are allowed to visit the Albay Cathedral beginning June 29 until December 31 and receive the same plenary indulgence provided that you do the usual conditions: confession, communion, and prayer for the Holy Father's intentions. Lugod maging mabinunga po ang satuyang Jubilee. Matindog na po. Ang kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Jose Maria Escriva, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. The unending sense of the human race, when at friend we can release, fragrant perfumes blowing the garden fair. This comes only once a year. Patron saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sighs to till we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with you.